Dva advokata putovala su vozom. Pred njima je bio dug put, tako da su prekraćivali vreme razgovarajući. Teme su bile različite. Vreme, politika, sport, porodice, rešavanje slučajeva u parničkim postupcima. Jedan od dvojica advokata bio je ateista, a drugi hrišćanin. A onda je neočekivano upravo ateista pogledao svog prijatelja i rekao: mi govorimo o tako nevažnim stvarima. Zašto ne bismo pričali o nečem uzvišenom? Recimo, ti si hrišćanin. Možeš li mi reći na osnovu čega tvrdiš da je Biblija nadahnuta od Boga? Kako znaš da je Isus Hristos Božji sin? Zar on nije sličan Sokratu, Platonu, Muhamedu ili Budi? Ja mislim da je on bio samo jedan od verskih učitelja i dobar moralni filozof. Kako možeš biti siguran da je stvarno sin Božji? Ateista je svom prijatelju hrišćaninu postavio nekoliko važnih i oštrih pitanja, a onda mu je rekao: ja mislim da si ti hrišćanin samo zato što si se rodio u hrišćanskom okruženju. Da si rođen u jednoj ateističkoj porodici, ti bi bio ateista. Ili, zar nije stvar verovanja čisto geografska slučajnost? Ti si rođen u hrišćanskoj zemlji i zato si hrišćanin. A da si rođen u zemlji gde se obožava Buda, Konfučije ili Muhamed, ti bi bio pripadnik te religije. I sve dalje i dalje je advokatu hrišćaninu bilo sve teže i teže da odgovara na pitanja svog prijatelja ateiste. Očigledno da nije bio spreman da da odgovore na ovakva pitanja. Smatram da je pitanje ko je bio Hristos i najvažnije pitanje ne samo u ovom razgovoru, nego i u životu svakog čoveka. Vidite, ako je Isus Hristos bio samo jedan moralni filozof, ako je bio samo jedan dobar učitelj, i ako idete za njim, to znači ići za nekim ljudskim učenjem. Takvo učenje bi me možda osposobilo da živim smisleno, ali samo u ovom ograničenom životu. Ali ono mi ne bi moglo dati život posle groba. Verovatno da ste u mogućnosti, postavili biste mi pitanje: o čemu ti to govoriš? Ako je Isus bio samo dobar učitelj, moralni filozof, onda mi ne može dati više od ovog života. Tada je skoro svejedno koga ću slediti. Ali, ako je Isus Hristos bio Bog, Božji sin, i ako može da mi da večnost, onda nije svejedno. Ako je stvarno istina da je on pre toga, pre nego što je došao na zemlju, živeo gore na nebu, ako je stvarno istina da je Bog i da je večan, tada je njegova ponuda večnog života stvarna. A prihvatiti tu ponudu znači prihvatiti sve i obrnuto. Odbiti tu ponudu znači večni gubitak. Vratimo se u svom umu u prošlost. Pođemo natrag 2000 godina unazad. Uđimo u rimsku arenu. Tamo vidimo desetine hiljada ljudi kako je skočilo na noge. Oni viču: kakav sport! To je bacanje hrišćana lavovima. Nalazimo se u Koloseumu. Te krvožedne životinje rastržu hrišćane na komade. Neki su upotrebljeni umesto buktinja. Njihova tela su premazana crnom, lepljivom materijom katranom. I na smeh i uživanje svetine oni su bili spaljeni. Drugi, žene, bile su skinute i gunute među gladiatore. Oni su ih ubadali kopljima i kidali komad po komad tela, a onda bi dozvolili da telo iskrvari. Šta je tim hrišćanima davalo snagu da se suoče sa smrću?
Jedno je sigurno. Oni nisu verovali da je Isus samo filozof ili dobar moralni učitelj. Oni su verovali da je on bio sin Božji. I bez obzira šta ti i ja mislimo o njemu, ovi hrišćani u prvom veku verovali su da je Isusova ponuda večnog života stvarna. Oni su verovali da iako ljudi mogu da unište njihovo telo, da Isus može da ih vaskrsne iz mrtvih. Ponavljam, šta im je davalo takvu snagu? Kada bismo mogli da shvatimo šta su oni verovali, možda bi to moglo da bude temelji za našu veru. Hajde da pokušamo. Evanđelje po Jovanu 1. poglavlje. Znate, pitao sam neke ljude, zašto ste hrišćani? I sve što su mu mogli reći je bilo to da, pa moji roditelji su to bili, moji preci. Drugi su rekli, pa imam jedno toplo osjećanje oko srca kada mislim o Isusu. Ali, dragi moji, mislim da je hrišćanstvo mnogo više. Ponavljam pitanje. Šta je tim novozavetnim prvim hrišćanima davalo snagu i veru? Evanđelje po Jovanu 1. poglavlje 45. tekst. Filip nađe Natanaila i reče mu, za koga Mojsije u zakonu pisa i proroci, nađosmo ga, Isusa sina Josifova iz Nazareta. Učenici su u Starom zavetu pronašli proročanstva koja su ukazivale na Mesiju, a zatim su prepoznali ispunjenje u Isusu Hristu. Neka od njih su napisana i više od 1000 godina pre Hristovog rođenja. Ona nam govore o pojedinostima života i pre nego što se Mesija i rodio. Prema tome, novozavetni hrišćani utemeljivali su svoju veru da je Isus Mesija na osnovu proročanstva koja su data u dalekoj prošlosti. Prvo proročanstvo je sam Bog dao 4000 godina pre naše ere, u trenutku počinjanja istorije naše planete. Naime, bio je to trenutak kada su Adam i Eva učinili prvi greh. A zatim su se rađala jedna za drugim, a bilo ih je preko 300 u Starom zavetu. Nemoguće je bilo ne prepoznati pravog Mesiju. Pogledajte kako je sam Isus dokazao da je Mesija. Luka 24. poglavlje. Vi se sjećate tog iskustva kada je Isus umro, a onda vaskrsao iz mrtvih. Mogao je da zadivi svoje učenike svojim sjajem. Ali u toku ovog iskustva Isus je namerno zamračio njihove oči. Zatim je obznanio da je on ispunjenje starozavetnih proročanstava. I kada su oni vidjeli kako se ta proročanstva ispunjavaju u Isusu, bili su uvereni da je on Mesija. Pročitajmo izveštaj. Luka 24:27. I počevši od Mojsija i od svih proroka, kazivaše im šta je za njega u svemu pismu. Isus je prošao kroz sve Mojsijeve knjige i rekao, ta proročanstva su unapred ukazivala na mene. On je prošao kroz proročanstva proroka Isaije, Jeremije, Danila, a ona su ukazivala na njega. Zato su učenici prihvatili Hrista na osnovu svog razuma, a ne samo nekog osjećanja. Prema tome, prihvatiti Isusa Hrista nije značilo imati neko toplo osjećanje u srcu. Oni su verovali na osnovu dokaza, na osnovu kojih se to moglo verovati. Isto tako, i sada dok budemo ponavljali te dokaze, one će nam pomoći da dođemo do tih činjenica. Jer ovo pitanje, da li je Isus Hristos pravi Mesija, je važno kako meni, tako i vama. Zašto? Ako odbacimo njegovu ponudu večnog života, onda ćemo to učiniti na svoju ličnu štetu. Jer ako je Isus stvarno Mesija, tada je veoma važno da li ga prihvatamo ili ga odbacujemo. Krenimo redom. Proroci Starog zaveta su
tačnim pojedinostima otkrili Isusa i njegov život. Proročanstva koja im je Bog otkrio su kao komadići u jednom mozaiku. Oni su jasno otkrivali život Mesije i to unapred. Vi znate da biografije počinju sa mestom rođenja onoga o kome ona govori. 700 pre Hrista prorok Mihej je video jedan veoma važan delić tog proročkog mozaika. Mihej je rekao sljedeće. Mihej 5. poglavlje, 2. tekst. A ti, Vitleme Efrato, ako jesi najmanji među 1000 judinim, iz tebe će mi izaći koji će biti gospodar u Izraelju, kome su izlasci od početka, od večnih vremena. Dakle, Mihej je bilo otkriveno da će Mesija biti rođen u Vitlemu. Ali svako školsko dete zna da je Isusov grad gdje je odrastao bio Nazaret. Kao dete Isus je tamo odrastao, a i proročanstvo je reklo da će se Nazarećanin nazvati. Nazaret je na severu Izraela u provinciji Galileji. Josef i Marija bili su iz Galileje, ali Marija je poticala rodom iz Vitlema. A vi znate da je Cezar Avgust izdao jedan proglas, dekret. Po njemu su oni morali doći u svoju postojbinu u Vitlem zbog popisa stanovništva. Praktično to je značilo proputovati udaljenost od 160 km. Putovati na magarcu, jer je Marija bila u 9. mjesecu trudnoće. Nije bilo jednostavno. I oni su došli upravo one noći kada je Mesija bio rođen. Zar vam to ne izgleda neobično? Da ste Mariju i Josifa posjetili u 7., 8., 9. mjesecu trudnoće i pitali gdje će se roditi njihov sin, šta bi vam rekli? Pa naravno u Nazaretu. Nijedna žena ne putuje 160 km na magarcu i to u vrijeme tako poodmakle trudnoće. Međutim, da bi se ispunilo proročanstvo koje je Bog dao proroku Miheju, koje je dato 700 godina ranije, tako je moralo da se ostvari. Znate šta mi je jednom prilikom jedan skeptik rekao? A moram da vam kažem da je ponekad, znate, neverstvo nelogično. Ali on je rekao ovako. Znate li zašto su se sva proročanstva ispunila? Zato što ih je Isus znao, pa je onda igrao po njima. Smešno, zar ne? Kako je mogao da odglumi gdje će biti rođen? Ili kako je mogao da odglumi posljednjih 24 časa svog života? Zašto to kažem? U tom periodu od izdaje Jude do smrti na krstu ispunila su se 26 proročanstava. Tada su drugi činili ono što su želeli ili su upravljali sa Isusom. Dakle, od izdaje Jude za 30 srebrnika, suđenje pred sveštenicima, verskim vođama u Sinedrionu, zatim suđenje pred Pilatom, kao i raspeće na krstu, Isus nije upravljao sa sobom, a ispunio je sva proročanstva. Prema tome, za Isusa je sve bilo isplanirano gore na nebu i pre nego što je došao na našu planetu Zemlju. Isus se rodi u Vitlemu, kao što je porečeno, i to u Vitlemu koji je bio prorečen. Zašto to kažem? Zato što su postojala 2 Vitlema, jedan u zemlji Zavulonovoj, a drugi u zemlji Judinoj. Proročanstvo je reklo da će to biti upravo Vitlem u zemlji Judinoj. I još nešto. Rečeno je da će se tamo roditi ko? Onaj koji postoji od večnih vremena. A to je Isus Hristos kao Sin Božji. Idemo dalje. U 4. knjizi Mojsijevoj, a to je vreme od 1400 godina pre naše ere, dato je jedno od najstarijih proročanstava. Ono kaže da će se podići zvezda iz Jakova. 4. Mojsijeva 24:17, prvi deo. Vidim ga, ali ne sad. Gledam ga, ali ne izbliza. Izaći će zvezda iz Jakova i ustaće palica iz Izraelja.
I kao što smo i malo pre rekli, Isus je rođen u Vitlemu koji je u zemlji Judinoj. I upravo jedna zvezda je vodila mudrace iz njihove zemlje na istoku i dovela ih do samog mesta Isusovog rođenja. Ovo proročanstvo je bilo izrečeno više od 1400 godina unapred i tako se ispunilo. Još jedno proročanstvo od proroka Isaije, 7. poglavlje, 14. tekst. Zato će vam sam Gospod dati znak. Eto, devojka će zatrudneti i rodit će sina i nadenut će mu ime Emanuilo. Prorečeno je da će Isus biti rođen od device bez zemaljskog oca. A ispunjenje vidimo u Matejevom evanđelju. Jer vi znate da je anđeo došao Mariji i rekao da će zatrudneti od Svetog Duha. Dragi moji, Isus je mnogo više nego dobar čovek, učitelj ili filozof. On je prorečeni Mesija, jer je, nabrojat ćemo, rođen u Vitlemu. Zvezda je vodila mudrace sa istoka. Rodila ga je devojka. I kada je Isus bio rođen, anđeli su pevali nama poznatu pesmu. Slava Bogu na visini, na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Kome su anđeli pevali? Ne nekom čoveku, nego slava Bogu na visini. A to je jako važno, dragi moji. Ako je ponuda večnog života zaista takva, zar je ne treba prihvatiti? Obratite sada pažnju na proročanstvo koje nas još više iznenađuje. Neki su rekli da je matematika prekrasna nauka. Prorok Danilo je napisao tačno vreme dolaska Mesije i to 600 godina unapred. U vreme Danila Izraelci su bili u ropstvu u Vavilonu. Njihov glavni grad, Jerusalim, bio je u ruševinama. Čitamo zapis u Danilu 9. poglavlju 25. Zato znaj i razumij, od kada iziđe reč da se Jerusalim opet sazida, do pomazanika Vojvode biće 7 nedelja i 62 nedelje da se opet pograde ulice i zidovi i to u teško vreme. Bog je rekao Danilu da kada Jevreji dobiju dozvolu da ponovo sagradi Jerusalim, pa do dolaska Mesije proći će 69 proročkih sedmica. U biblijskom proročanstvu jedan dan jednak je jednoj kalendarskoj godini. Evo dokaza. Čitam u Jezekilja 4:6, prvi deo, po jedan dan dajem ti za godinu. To je kao razmera na karti, na primjer 1:10.000. Tako je i u biblijskom proročanstvu. Jedan proročki dan, jedna kalendarska godina. Prema tome, nije teško izračunati da je 69 puta 7, 483. A da sada se vratimo natrag na proročanstvo koje je zapisao prorok Danilo. Anđeo Gavrilo je rekao Danilu, od dana kada iziđe dekret da se Jerusalim ponovo sazida, do dolaska Mesije proći će 483 godine. Upravo zato je te godine u prvom veku bilo veliko iščekivanje da se Mesija pojavi. Neki ljudi su zaista proučavali Danilovo proročanstvo i zato su iščekivali Mesijin dolazak. Zašto sam rekao neki? Zato što je i Sotona radio svoj posao i sve učinio da se to nekako sakrije. Dekret da se ponovo izgradi Jerusalimski zidovi i izgradi spaljeni hram izdao je car Artakses 457. godine pre naše ere. Ako tome dodate 483 godine, to će vas dovesti do 27. godine u novoj eri. Šta se tada dogodilo? Prvih 30 godina Isus je proveo u drvodeljskoj radionici zajedno sa svojim starateljem Josifom. U vreme kada Isus imao oko 30 godina, bilo je njegovo krštenje na reci Jordanu. Na taj način je Hristos otpočeo svoju javnu službu. Pogledajte izveštaj u Evanđelju po Luci, 3. poglavlju,
1. i čitat ćemo 21. i 22. U 15. godini vladanja Ćesara Tiberija, kad beše Pontije Pilat sudija u Judeji, Irod četvorovlasnik u Galileji, a Filip, brat njegov, četvorovlasnik u Itureji i u Trahonijskoj, i Lisanija, četvorovlasnik u Avilini. A kad se krsti sa narod, Isus, pošto se krsti i moljaše se Bogu, otvori se nebo i siđe na nj Duh Sveti u telesnom obliku kao golub i ču se glas neba govoreći: ti si sin moj ljubazni, ti si po mojoj volji. Cezar Tiberije je počeo vladati 12. godine i ako tome dodate 15. godinu njegovog vladanja, to se navršava 27. godine. Dakle, Isus kao Mesija je tačno na vreme bio kršten. A kada je izašao iz vode, zapis u Evanđelju po Marku 1.15 kaže: i govoreći: iziđe vreme i približi se carstvo Božje, pokajte se i verujte u Evanđelje. Da, sam Isus je rekao da se navršilo vreme. Isus je ispunio sva proročanstva i on je prorečeni Mesija. Da ponovimo, Isus je rođen u Vitlemu, zvezda je vodila mudrace sa istoka, rodila ga je devojka, rođen je tačno na vreme, kršten tačno na vreme, a bilo je prorečeno i vreme njegovog raspeća. Danilo 9.27, prvi deo. I utvrdit će zavet s mnogima za nedelju dana, a u polovinu nedelje ukinuće žrtvu i prinos. Zapazite, u polovini sedmice ukinuće žrtvu i prinos. Proročanstvo se sastoji od 70 sedmica ili 490 godina. 69 sedmica ili 483 godine je proteklo do Hristovog krštenja. To se ostvarilo, što smo rekli, 27. godine naše ere. Ali proročanstvu je ostala još jedna sedmica, što znači ukupno 7 godina. U polovini tih 7 godina Mesija će ukinuti žrtvu i prinos, odnosno on će biti razapet. Pošto je Isus kršten u jesen 27. godine, 3,5 godine nas dovode do proleća 31. Dakle, Isus je svojom smrću ukinuo sve ceremonijalne praznike i žrtve koje su ukazivali na njega. A koja jevrejska svetkovina se svetkovala u proleće? Da li vam je poznato izraz Pasha? A hebrejska reč Pasah prvi put se spominje u vreme izlaska izraelskog naroda iz egipatskog ropstva. U posljednjem 10. zlu Bog je prolazio preko ili preskočio jevrejske kuće zato što su imali krv nad ovratnicima. Isus je naš Mesija. On je naše paskalno jagnje koje se žrtvovalo za nas, odnosno umjesto nas. On ne samo da je bio razapet u pravoj godini, već i u pravom dobu godine u proleće u danu Pashe. Prema tome, Bog je preko proroka Danila najavio da će Isus doći kao Mesija. Umro je tačno na vreme. Starozavetna proročanstva potvrđuju da je on božanskog porekla. Ta proročanstva dolaze do svog vrhunca u posljednja 24 časa Isusovog života. Ali pre nego to spomenemo, da kažem i ovo. Postoje ona koja su se ispunila u toku njegove javne službe. Isaija 61, 1 i 2. Duh je Gospoda Boga na meni, jer me Gospod pomaza da javljam dobre glasove krotkima, posla me da zavijam ranjene u srcu, da oglasim zarobljenima slobodu i sužnjima da će im se otvoriti tamnica. Da oglasim godinu milosti Gospodnje i dan osvete Boga našeg, da utešim sve žalosne.
vidimo da će Mesija oglasiti godinu milosti Gospodnje siromašnima, utešiti žalosne, sužnjima će se otvoriti tamnica. I to se dogodilo. Isus je davao utehu i oproštenje onima koje je greh srušio. Isus je dodirivao oči slepaca i oni su progledali. On je lečio gubave, izbavljajući ljude i žene od demona. Dizao je mrtve. I dok proučavate život Isusa iz Nazareta i dok gledate kako se u njegovom životu ispunjavaju starozavetna proročanstva, vi morate zaključiti da je on Mesija. On pruža svoju ruku prema Mariji koja je bila uhvaćena u preljubi i pita je: gde su oni koji su te osudili? Zatim joj kaže: ni ja te ne osuđujem, idi i više ne greši. Da, samo Bog može da oprašta greh. Niko drugi. Nijedan verski učitelj ili vođa nema pravo da oprašta grehe. Zato postoje samo dva moguća odgovora na pitanje ko je Isus Hristos. On je ili stvarno Mesija ili prevarant. Pošto su sva proročanstva ispunjena u njemu, odgovor je samo jedan: Isus Hristos je Mesija, Sin Božji. Podsjetit ću vas na još jedan događaj vezan za posljednju večeru. Juda je bio prisutan i znamo da je kasnije izdao Isusa. Ali pogledajte proročanstvo iz Psalma 41. 9. tekst. I čovjek mira mog u kog se uzdah, koji jeđaše hleb moj, podiže na me petu. Kako je David 1000 godina unapred mogao da zna da će Mesiju izdati njegov prijatelj? I još jedno mesto koje govori o ceni za koju će to biti učinjeno. Zaharija 11, 12 i 13. I rekoh im: ako vam je drago, dajte mi moju platu, ako li nije, nemojte. I izmeriši mi platu 30 srebrnika. I reče mi Gospod: baci lončaru tu časnu cenu koju me preceniše. I uzevši 30 srebrnika, bacih ih u dom Gospodnji lončaru. Prodan za 30 srebrnika. Isus je bio prodan ne za 20, 40, već tačno 30 srebrnika. Kako je Zaharija 700 godina prije Hrista to mogao znati? Kao čovjek nikako. Ali mu to nije bilo rečeno od čovjeka, nego od samoga Boga. Dragi moji, Isus je bio mnogo više nego dobar čovjek, fantastičan učitelj ili filozof. Proročanstva ukazuju da je Isus bio Mesija. Vratimo se našem tekstu. Dakle, upravo onako kao što je prorečeno, Juda je izdao Isusa za 30 srebrnika. I ne samo to. Taj novac je bačen pred noge sveštenicima, a oni su ga upotrebili da se kupi njiva za groblje došljacima i gostima, a čovjek od koga su kupili njivu je po svom zanatu bio lončar. Nemoguće je da je to bilo slučajno. Pogledajmo dalje. Isaija 56. Leđa svoja podmetah onima koji me bijahu i obraze svoje onima koji me čupahu. Nezakonih lice svoje od ruga ni od zapljuvanja. 9. tačka. Prorečeno je njegovo maltretiranje. Isus je bio šamaran po licu, vezan i šiban. Čak su i detalji razapinjanja bili prorečeni. U 34. psalmu 20. tekstu kaže: čuva Gospod sve kosti njegove i ni jedna se od njih neće slomiti. Ni jedna njegova kost se neće slomiti. Biblija je prorekla da će biti probodene Isusove ruke i noge, ali da nijedna kost neće biti slomljena. Zašto je to važno? Vi znate da su Jevreji upotrebljavali 3 načina smrtne kazne. Probadanje kopljem, probadanje mačem
i kamenovanje. Šta su želeli učiniti sa već pomenutom Marijom koja je bila dovedena pred Isusa? Sami su rekli da po zakonu Mojsijevom treba da bude kamenovana. Na koji način je Isus umro? To svi znamo. Raspećen. Vezivanje za krst su prvi počeli da praktikuju Feničani. Antioh Epifan je 150. godine pre naše ere uveo raspeće na krstu. Ukinuo ga je Konstantin 350. godine naše ere. Isus je patio upravo onako kao što je bilo prorečeno. Još jedno proročanstvo zapisano u Psalmu 22. 16. tekst. Opkoliše me psi mnogi, četa zlikovaca ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje. 11. je raspeće na krstu. Da nešto ne zaboravimo. Isaija 53.9. Odrediše mu grob sa zločincima, ali na smrti bi s bogatim, jer ne učini nepravde, niti se nađe neprevara u ustima njegovim. 12. tačka. A razapet između dva razbojnika, a sahranjen u grobu bogatog čoveka. Da li je Isaija to mogao znati? Naravno ne. Samo ako mu je bilo otkriveno. I proročanstvo se ispunilo, jer su dva razbojnika bila razapeta zajedno sa Hristom. A prilikom sahrane Josif iz Arimateje, koji je imao uklesan grob u steni za sebe i svoju suprugu, imao je čast da sahrani Hrista u toj grobnici. Imao sam tu prednost da u 2 navrata ulazim u tu grobnicu. Jedina grobnica koja je prazna, jer je Isus vaskrsao. Da spomenem još nešto. Pošto je dan Isusovog raspeća bio petak, u subotu po jevrejskom zakonu nije smelo da visi telo na krstu. Vojnici su slomili potkolenice dvojici razbojnika Isusu sa leve i desne strane da bi ubrzo umrli, jer se više kada ne mogu da se oslanjaju na svoje noge, odnosno da uzimaju vazduh, samim tim oni će brzo izdahnuti. Međutim, kada su došli do Isusa, vidjeli su da je Isus umro i onda to nisu učinili. Jedan od vojnika, da bi bio potpuno siguran da je Isus zaista mrtav, uzeo je koplje i probao njegove rebra, odakle je izašla voda i krv. Tako se ni jedna Isusova kost nije slomila kao što je prorečeno. Zašto je to važno? Isus je visio na krstu umjesto celog čovečanstva. Za vreme njegovog života Isusa su tražili ljudi, išli za njim. I ljudi, i žene, i deca, i starci, i ribari, i poljoprivrednici, obrazovani i neobrazovani, bolesni i zdravi. Zašto? Nisu došli da čuju neku lepu teoriju ili filozofiju. Došli su da čuju kako da budu sudeonici Božjeg carstva. I našli su odgovor u Isusu Hristu. A sada na Golgoti, dok je visio na krstu, ko je u stvari bio razapet pored Hrista? 2 razbojnika, od kojih ga je jedan prihvatio za spasitelja, ali ne samo on. Ko se nalazio ispod krsta? Mnoštvo je bilo tu koji su bili svedoci Isusove smrti. Jedni u velikom broju besni i srećni jer su vikali rastni i to se sad ostvarilo. Drugi žalosni i slomljeni. Bio je tu ispod i Jovan koji je pridržavao Isusovu majku Mariju. Bila je tu Marija Kleopova također. Marija Magdalina iz koje je Isus isterao 7 demona je bila tu. Simon iz Kirine koji je nosio Isusov krst je bio tu. Rimski kapetan koji je svedočio da je Isus sin Božji je bio tu.
Zašto je Isus umro? Dragi moji, klinovi na njegovim rukama bili su zbog mene i zbog tebe. Agonija kroz koju je prošao bila je zbog mene i zbog tebe. Ponuda za oproštenje je stvarna i verodostojna. Isus ima vlast da ponudi večni život, jer je on Bog koji je bio na ovoj zemlji, ograničen ljudskim telom, da bi mogao da bude razapet zbog nas. Međutim, još nešto što je krucijalno važno. Sve biografije se završavaju smrću onoga o kome se piše. Hiljade ljudi po svetu održavaju bogosluženja na grobovima svojih vođa koji su umrli. Najveći kameni Buda na svetu nalazi se u Japanu. 30 km zapadno od planine Emei nalazi se Lešanski Buda. Taj Buda je isklesan u steni planine Lešan, visok oko 70 metara, a širok oko 20 metara. Ali Bog od kamena, zlata ili srebra je bespomoćni Bog. Muhamed je mrtav i njegovo telo je sahranjeno u Medini gdje dolaze njegovi sledbenici da se poklone njegovim moštima. Ali hrišćani ne održavaju svoje bogosluženje na grobu svog mrtvoga Boga. Isus je živ. Isus je vaskrsao. Psalam 16:10 kaže: jer mi dušu nećeš ostaviti u Šeolu, ni dati da verni tvoj istrune. David je u psalmima zapisao da grob neće zadržati Mesiju, i tako i bilo. Isus je vaskrsao iz mrtvih. I to je 13. tačka. Vaskrsenje Isusa Hrista. Imao sam tu prednost da, kao što sam rekao, u 2 navrata ulazim u tu grobnicu. Jedina grobnica koja je prazna jer je Isus vaskrsao. I gledajući slavu njegovog vaskrsenja, rimski vojnici su padali na zemlju kao mrtvi. 100 vojnika su bili prvi svedoci Hristovog izlaska iz groba i povratka u život. Kako se može objasniti ta činjenica? Učenici su bili tako ožalošćeni, slomljeni, obeshrabreni prilikom Isusove smrti. A zatim su odjednom bili puni neke sile. Šta im je dalo takvu snagu? Videli su živoga svoga Gospoda Isusa Hrista. Oni su ne samo verovali, nego doživeli susret sa vaskrslim Hristom. I njihovi radosni usklici su bili: Isus je živ! Isus je živ! I ta istina se prenosila od jednih do drugih. Više ih niko nije mogao zaustaviti. I vrhunac svih proročanstava se ispunio. Isus je ustao iz mrtvih. Iako smo mi spomenuli samo neka, postoje 300 proročanstava koja dokazuju da je Isus Hristos Mesija. I ponovio bih ono što smo do sada nabrajali. Rođen u Vitlejemu. Zvezda je vodila mudrace sa istoka. Rodila ga je devojka. Rođen tačno na vreme. Kršten tačno na vreme. Umro tačno na vreme. Izdaće ga prijatelj. Prodan za 30 srebrnika. Prorečeno maltretiranje. Nijedna njegova kost se neće slomiti. Raspeće na krstu. Razapet između 2 razbojnika, a sahranjen u grobu bogatog čoveka. Vaskrsenje iz mrtvih. I upravo zato što je živ, on može da promeni naš život. Upravo zato što je živ i njegova ponuda večnog života je stvarna. To je stvarnost zato što je on Sin Božji. On nam ne nudi neku filozofiju. On ne nudi samo neki smisao života. On nam omogućava večni život. I Sveto pismo kaže
da kogod ga prima dobija vlast da bude dete Božje. Svako koga prima dobija silu. Za čega? Da savlada sva iskušenja. Da savlada alkohol, duvan, drogu, sebičnost, oholost, strasti. To je sila koja može da promeni ceo život. Isus Hristos može sada da uđe u naš život, da ga transformiše. On nam nudi večni život i ta ponuda je stvarna. Hiljade ljudi su došli ka Hristu i bili promenjeni ljudi. Zašto ne bismo tu promenu doživjeli i mi? Da vas podsjetim. Prevarant carinik Zakej je doživeo potpunu promenu. Jedna prostitutka je došla ka Hristu i doživjela promenu. Jovan i Jakov koji su želi da oganj siđe sa neba i spali selo, bili su promenjeni. Petar koji se odrekao Hrista se promenio. A razbojnik sa desne strane Hristo je dobio potvrdu da je Isus spasitelj sveta. Okrutni centurion, rimski kapetan koji je sa svojim vojnicima razapeo Hrista, gledajući ga za tih 6 sati ispod krsta priznao je, zaista ovo beše Sin Božji. Jedan čovjek u poznim godinama je, čitajući Sveto pismo, beskrajno zavoleo Isusa Hrista. Tu radost je neprestano delio sa drugima. Jednom prilikom me je pozvao da zajedno odemo u posjetu jednoj porodici. Bio je februar mesec. Napolju je bila takva poledica da sam mislio da će posjetu odgoditi za neki drugi put, ali on nije odustajao. Kada sam došao do njega, učinio je nešto neobično. Na cipele je navukao čarape da bi se manje klizao na putu i onda smo krenuli. Vozili smo se 20 kilometara i došli u omanje selo. Ušavši u kuću, žena nam je rekla da je njen muž beznadežan slučaj. Naš brak je u opasnosti, pričala je. Izgleda da mi ništa drugo ne činimo, nego se samo svađamo i svađamo. On dobija svoju platu svakog petka i ne dođe kući, nego odlazi u kafanu i pije zajedno sa svoja 2 druga dok se ne napije. Često ostanu u kafani par dana. I tako je iz sedmice u sedmicu. On dobro zarađuje, ali mi nikada nemamo novca. Sve što zaradi popije. Kada se vrati kući, moja ćerka beži u baštu i provede noć ispod drveta dok on ne zaspi. Ja to više ne mogu izdržati. Zapakovala sam svoje stvari i mislim da je naš brak gotov. A ovaj hrišćanin je rekao, dozvoli da razgovaramo sa njim. I stvarno smo razgovarali. Kada sam prvi put ovom čoveku iznosio istine Svetoga pisma, on je bio polupijan. I ta prva posjeta nije donela nikakve rezultate, ali stari čovjek je rekao da ne želi da odustane. Stalno smo odlazili da ga posećujemo. Njegovo ime je bilo Ivo. I uskoro Hristos iz Biblije postaje njegov Hristos. Našao je oproštenje, milost, snagu da prekine sa alkoholom. A onda je mir zavladao u ovom domu. On je shvatio da Hristos koji je oprostio rimskom kapetanu može oprostiti njemu. Hristos koji je oprostio razbojniku može oprostiti njemu. Hristos koji je promenio živote drugih može da promeni i njegov život. A onda ga je njegova supruga zagrla i rekla, sviđa mi se ovaj novi Ivo. Ne znam šta su ti uradili ovi ljudi, ali vidim da si ti novi čovek. A Ivo je rekao, ja ne mogu da razumem, ali ja sam promenjen. Moja žena je raspakovala svoje stvari. Naš brak je srećniji. Nisam sedmicama popio ni kap alkohola. Mogu da se kontrolišem bolje nego ikada ranije. Nije to išlo odjednom,
ali sam sada drugačiji. Ne idem više u kafanu. Šta se to dogodilo sa mnom? Pitao je nas. Ja sam otvorio Sveto pismo i pronašao tekst u 2. Korinćanima 5:17 i čitao mu reči. Zato, ako je ko u Hristu, nova je tvar. Staro prođe, gle, sve novo postade. Taj život Hristos nudi i nama. Isus je stvaran. Njegova ponuda je stvarna. Zato što je Hristos živ, nudi i tebi i meni silu da promeni naš život. U filozofiji, idejama, u nauci nema sile. Sila se nalazi samo u Isusu Hristu, koji je put, istina i život.